Үтө күннен ағастық беребитигер арығы содолун туһунан сырдатан, ол туһунан кепсетен салгыбыт. Жокускайга маннык каалгаға ыктарбыт, киирбит, аргыттан кыйан босқоламакка сылжар жоңго көмөлөһөр анонимный түмсүү бар. Бу түмсүттен бейеға бүгүн Галина ылжыттыр, онна беетин историятын туһунан сырдатар. Галина үтө күннен. Үтө күнүнен. Наha керегин, сыпсырдык каннакын, тас көрүнгөн көрдөх бүне олоғоға састақын, сағын қай? Сүрбаға састақ. Қаған бұ мандық олыққайын келбіккені? Мен опсайнан үчіге благополучный тоқа семьяға төрәуді. Гынан баран мен жонларым кырыкырдақ бені әлбіттері. Ием әлбіті мен 9 састағатын. Ағам әлбіті 16 хастағатын. Ол әлбітігер, кені аргыттан әлбіті. Оны олана мен 16 хаспырдалы кенені күттілер бұттым. Оны ағам күйен қаябыта, мама әлбітін переживайдан күйен олонтан горетіттан қысывадаға. Ихереті? Ихереті. Олонтан хылтан кені ғырыттан жан әлбіті. Оны меген төтем опек қылан, намдан қорыққа көспіті. Онна ол кенені күтталыр кәмір, мен аргына баға көрер еді. Табаға да хабіләвет етім, наркотигі да хабіләвет етім, башы бартына баға көрер еді. Онна мен күхін барықпын бағарар еді. Қораттан дағаны, намдан дағаны мен тұқтияғаныр едім. Атын сірге күхін барықпына барытын ондан кехем, оны чөйдік оларым дейхан ауды. Ол ең мен бәйверетінік сал тұры оран барамын. Нұрыптық үйерінен керен бар бұттым. Онна архитектор ең бұлықын бағарар едім ол кәмге. Ол ең бір кружок бұл бұттым. При Союзе архитекторов Якутии, студия дизайна и архитектуры денеті. Онна оланны үйереметім. Оланны ускорені курс бар еді. Онна оланны үйерені ғажылып бар, меха Чехия тұғынан көпсәбітті. Бұл бігеге мұннық тұқтақ бұд дебіттірі. Договордақ бұд. Ол языковы школа үйерені ағад. Онна ол кенеттен Бағарбұд колледж күтігер, Бағарбұд специальностьқа керенге дальше үйерінен керен барағад дебіттірі. Мен оланны тұғыт албыттым үстеклені. Төтірге оланны интерені байы аттақ стекло в архитектуре ден специальность бар еді. Оны мен тоқтары хөбілер едім. Витраж, генда, урокуп готика байы, готическая стилях, церковтерен. Оланы аштанын көрер едім. Олығын мен оланы бұра болан көрем дейхан ауыдым. Олығын сразу документ белемнен, хатчымынен, төтем механырды көмілі өспіті ол кәмге. Онына бартын оңырам барамын, оланы тұттарсан кейрен бір бұты. Жа оланы Чехия барамын, оланы бейха Россияға күрдік водканы күтті әтілдер бұтты де. Россия русская водка, отын Чехия олағана чешское пиво дейлер де. Онына студенттер кәмге бастықы курска бейха посещением бол бұты. Мен оны әттері хастақ бардам дегенна, несовершеннолетний еген. Онна бастықы курска хаңа бұра бола аутым анна. Мен хөбіләвет етім, бұра болақпын да бағарбат етім, ғанан баран анна қадара тоқ. Кейі барты хер? Кейі барты хер дағаны, ғанан баран мен өсі тоқтен күйен соқ индиен күйен әпәт етім. Бәйвер қадара хоқ инди күрдік механны кәтәргі ғарқан әті, онна соғытық болан аппатын херге бар болан адаптацияға меха амбысты көмілі дейхан ауды. Ол ең амбыстан еспітім, оны сразу хөбіләвітім. Среди молодежи в то время было популярно сладкая аргы бар бұтта, сок күрдік. Ол онығы ехеретім. Төтірге бұрысты аргы қаддары амтана ақарыва дейхан әреті, онна ол сок күрдігі ехереті. Онна қаддары олантан бұдан түргенне кетер әретім, онна қаддары
бары ихерин бар болан мен тухтихан эрете. В этом нет ничего страшного. Вначале я пила где-то, раз в 3 месяца инди курдукта, а потом через какое-то время уже эти промежутки ачана спита, он все чаще ихер бол бутом. Плюс Антон мен эти амбастан аны докторга там еще очень такое отношение к наркотикам. В том плане, что эти Европа, в некоторых странах Европы, то полулегализованные. И там достать проще инди курдукта. Но уланы мен кеммер подросток ардахпына эти рок-н-ролл инди курдукта. Рок-звезды, супермодели, и ол кемге героиновый шик инден доктор этел понятиялар бар этилерди. Кинелер ин оны бартын көрбаха. Ол оны көрө хадара подросток ардаханы вау инди ханеген. Типа как круто инди курдукта. Оно хадара оннук атмосфера тием баран онну бровалау бар. Мен бартын хадара сразу бартын хабилян кеспитин. Хадара бартын типа мне сразу понравилось. У меня не было такого, типа, что это что-то прям такое плохое или курдук. Мне почему-то всегда было интересно того, бу агам нар аргага тардахарада. То хочуге барета онно. Бэм оно барабалам бараман. У меня было ощущение, как будто жа өйдөйтін бұғыла қайги де курдук. Төтіргі мен бэм хадара сразу жолоқ бұн инде курдук хадара ханалар кирбиттара. Төтөргө көрөкө дакпыттан хадара нар соғудақпын деп ба курдук ощущение бар эте. Хотя табарыстардатым, мигин жоннорум химбирх поддержкалы нәтилер. Гынан баран мен испер жоннорбун қайыретім ақтаретім. Оны ханеретім. Оны хадара тоқти ханеретім. Тоғы мен Индия курдукта. Он эти день матери, день отца, инде курдумин он хөбүлэбэт эти. Төтөргө нары сколага сочинение хорян тахсага. Нары ахтараллар, нары ванны кыйлар, оны мен оны хөбүлэбэт эти. Антон ол оны бартын бұрабаламын ерінен мен Чехия опсайынан примерно ағыз сейін курдук сылалар бұты. Хеп, ол сылар устата мен уже ол онна бұдан баран еспеті. Ол онна барарга мен онна башы ити ковид кеме 20-й им ол бұта бұта. Ол онна мен башы аджанан қалбыта. Бітігін санамын онна неға уже на почве этого употребления алкоголя и наркотиков у меня уже были эти галлюцинации слуховые инди курдукта. Было ощущение того, что меня кто-то преследует. На тугоре истебин, каен туйбаппын, каен нормально хаваппын, наханар тыкырбытым, оннанар полуобморочное состояние болар эте, оннанар хадара кухан ханалар кирелер эте күнай. Онна уже билер буллам ди ылатар баппын, төтөргө мен хембир эти аргалар кихини көрбөк боламын, уже билер болам ди сыстарына хайдак көстөрөн, ол мен уже билер эдим, мен ағам курдук болуп бұны. Меха көмөн ада, гынан бара мен хайдак оланы ыларбын, хайда жоңы эдербин, билбер эди. Ол көмөн ада болбудуну, жоғыны сүйан радойдуға жаңын Чехияға жаңын өйдөбдүн. Төтөргө мен уже хайыр этим, качым барыта, качым хо, но мен кантанар качы болан алабын. Аргыларга, наркотикаларга кантанар качы болан алабын. Качым барды боллаганы барта оннара барар. Рейсли раньше до этого меха подругалары, мен жөгелерим, табарыстыры, мен ханнары күледи музейга, путешествия инанарар булактарына, мен уже изоляцияга барар болбуту. Кимде яханады? Кимде уже меха надета хоқ курдук эте. Мен жер оларабын, сериал көрөбүн. Мен апитин курдук преследование, да? Мен кимере бадахар курдук. Меха хандары жега мені қатанан олардақ бұны, меха бұдан үші курдук диханар етім. Ол еген
kimnin de kapsaktiğin de var bedetim, onu min haddara bu vişistolar min öydür kurduk ediler. Min hanaber, olanlık tihan eretim. Olihin bu уже хотим мое время личное, да, юрахбер даганы хадар уже надо бап болбудум. Тетиргейти колледжбен мен битербитим. Она колледжбен битерем барамын, мен уже в университетке вышка кирдамди. Мен анна дизайн детских игрушек тен специальностька йөремитим, она маханан аңарарыты бихонна. Мен ол специальностьпен жуска хөбүлөретен тетиргейти мас институтын ашнан араханетим. Онна менити тугу ковид кимигер бардан хабая сахтаради. Ол ихин просто ноутбукка онлайн үйрене хаджар бар буланы мен анна абаха көрәрдім. Мастер скулга нар барахын барардым, оны тура оңырақын барардым. Онна бу тугура элиннен оңырарым, мен оскутарада, онна рас күмін күйен оғатарада. Мен хадара надибака күйен оларақпын хөпеда. Гынан баран уже онтукая хоқ, мен бе хадара туғара ажамыт күрдука дейіспер. Ол ең мен тұқтиян абытым. Чай бітті көрдім. Жебер оларабын, конкретно деградациялыбын индепа көрдік. Оны колар бұттым. Антон уже тоқ келер едемеха. Өлер хана. Төтірге уже кайын мұны колар бұп бұллаған де. Төре продукты инада бұллағана ковид кемигер нар скорой масынатайын нереде. Оны нар мен типа, ой, билелер. Мигин алла келлелер, инде көрдік. Панические атаки. Панические атаки, оны бредовые идеи были. Хантан ким не ханада яры, да? Хантан ара, мен оны барда мен де көрдік еді. Ол онтан нар хайыр етім, паникалыр етім, оны нар наханаттық бардатан күттінлер бола абыд. Ол ең кайынды көлейдәвәт етім, кітағачы, кайынды тақсыват етім, ол ең ковид кемегер, кімді улысы соғылар, мен кайын көлейдер еті. Жон хоғады. Ковид кенеттен бары локдаун аспытын кені тақсываттарығыр, мен уже кайын хаяват еді. Кайын социализация атқаладан, аспадан. Ол ең тоқ, жомын кітті нормальный телепөнінен де кәпсепет бол бұты. Ол ең мен қара күйінен төте меген подругалар бұна болан ол бұрыды. Бағалысы мен кітті кәпсетейіне көрдік. Оны мен чейіні біліннам де. Бұл өлер хана инкелер, манна халахпыны мен өлебін. Жебірді түнлер болақпыны қайдақ түнлебіні, қатшын хоқ, туымда хоқ. Онна жебір түнлерді болақпыны меха онна кім кімелі оланы тоғыра реабилитация ду тұқты барды ені көрдік. Ол тұғынан башы тұқудават етім, типа, хоқ тияханар едім тоғыра. Но мен төтем психолог ен болан, кені меха сразу епті, манна кәдер болақана, бе ен сразу реабилитация келдер яқпытын сөп, индевді. Оны мен реабилитация бар, тұғынан істен барамын, соғай бұту, оны сразу реабилитация келевин баравын ден олық білер еді. Меха көмен ады ден. Қасастақар? Ол сүрбет өт хасп. Мен бәң қайы тұқту ғатыр еді. Мен веществолы ен бірағар едім. Антон барам тоғы бірақтым, енен мусоркаға барағын, уже хоқайында. Ол до такого состояния, это, короче, когда уже теряется чувство собственного самоуважения, бәң тоғыра ничтожество күрдіканына. Полностью бәң тоқын самоценкаға бардың ажедайған, төдірге бәң тоғыра принциптағын болған де, гынан бірін ол принциптің бәң же кеғаған. Бәң же, например, албанныр болған, бәң же, например, қағанда манды кімапын ден бірін онық гынан, онна тоқ бар хөбілер жоңғы нейін тоқын бардың қаттәрі тұтта ғыджар күрдік болған. Сығының нағанаттық олар ялар употреблятыр болғаны. Оланы ембірдің білінен бараман, мен кәйін бәйін тоқтауапын ден уже білямын де. Ол ең меха күчік тори специальный помощь надо нет. Когда вот я для себя это признала, начали происходить какие-то джикти баай случаи болар болбуттара. Төтөргә эмискече мен тугу подругам организацияны булан албыта айом ден атады. Ондукая
организация, которая помогает иностранцам бесплатно. Мне купили бесплатно билет до дома, бесплатно помогли, чисто от души. Ол жонорго мен нағаныпты коло мақтанабын. Көмелеспіттірам, оны кәләйті сразу через неделю мен реабилитация келбіт. Неделяны бұға мен итинник неделя трезвой хыджватағам ол кемне уже үсілін еді. Ол емен нар тұтынар бар ғаныр кығырахан еді. Нар тоғыр қарағым ремикска тоғырым нар онны инне хыджар еді. Қаннары төтен күтті автобуска инан емен нар қарағым бардың көрір көрөчі. Бәм ол оны қаяват етім, специально көджі хатават етім. Бұна бірін бұл подсознание қаддар амынның бәйті инне алар еді. Онтан ол кәнне мен амбыстан еті тоққа қанғаласы керіп бәр, мен өйдәвәтағым қаннық сирге керіп бәр. Өтірге мен тоқтиян ауытым. Бары қаддара bu пациенты будут какие-то типа страшные, типа неопрятные, индия-курдаки. Но там все было чисто, все были дружелюбные, бары бәйбелері көмелхелдер, бары тоғыра мінік правилалардақ, режим дня, распорядок, бары тоғыра все чем-то заняты индия-курдукта. Он там тоже приветствуется вот это вот принцип наставничества. То есть мы келлим данные, мы сразу в оборот взяли мои соседки, которые начали мне все рассказывать, показывать. Бартын бахарана питара, кепсия питара. Он на мен адаптация вар ол нартыком респита. Он на меня все вот что вот такие необычные случаи, да. Мне повезло, я вот поступила, он на палатавар была на мен соцработник это бирка стынулар бут. Эми ити реабилитация на аспыта, он үчүйді кахан баран кини онны үлеләйн, үлехет болбута. Онны жонорга көмеләреті. Ано мен кинені кытталарар боламын, кини меха бәйден Allah'ın туғынан көпсән, бәйді қайдақ реабилитацияна аспытын, бәйді эти bu реабилитация қайдақ үлелерін туғынан организация, қайдақ үлелерін туғынан bu программа, 12 қарды қайдақ үлелерін көпсән баран, мен уже қайдара итағыл бар болан рәләді меха, то что арай меха мен bu көмілігі Индия күрдік. Не зря же я сюда приехала, Индия күрдікта, если мне это должно помочь, то я должна тоже постараться сделать все необходимое, чтобы мне это помогло Индия күрдік. Поэтому амбастан мен хайыретім, типа мен әмтехтяхтар диганерді. Но чтобы мне нужно было вот вылечиться, мне нужно было типа Джоннар тугу этелерин истен, эми бейм оңорон, и дальше вот продолжать это делать, чтобы выздоравливать дальше, дию куртук. То это мен одноразовый... Бейн эми тугура оңоруқтақ. Хамы хеп олоннук тен, то это мен тохтиханер этим. Амбастан картык оңорон, тохто, уны битте диханерет. Но оннук үлелевет. То это бу вери улади, оны bu эпитимде бредовый идеяларда атымне, ол бредовый идеялары атының күлелі болуттара. Реабилитация керен барама мен тоқтиханеретім, амыстан быстықы үйдері бар, мен тоғысы үйхіптітіманна. И это, норма. Самый минимум, вот чтобы эта реабилитация помогла, 3-6 месяцев Индия курдук. И дальше. То есть 1 месяц ничего не изменит. Оны буланы хаябытын, мен тоқ бредовый идеяларда айдым. Бұл программаны тұттым, онна бұл программаны тұттамын, мен қайда қарғылырға, наркотик тұттарға үйрене. Контролированы без убытка, ущерба своей жизни дегенераты. Но именно бұл мен күтті выздоравливай давы жоннар, меха бартын бағаран көпсән өйбет тоқтыр өде, то что бұл барта ғыре ехайтарды. Оно этинник психологтары кытта групповой терапияға усиленно үлеләбіті. Ол жонорго онартып мақтанабын. Онна тоғысы олна хыдан барамын тоққа бар бұты.
уже социумга тагыстам ди. Ол выписка бар меха эме волонтер им болам ден. Жонорга ин көмөлөһөн хаян группага ин то гөрө үчүгө ин daha doğru нововведениялар ин оңорга ин көмөлөһө тиретін. Оны мен каяптара наркология өлели хан бара анды дейптера. Жонорга көмөлөһө инде курдук. Оны сөбөлөспүтүм. Онна ол наркология өлелебитин меха помогло не сорваться, укрепить свою трезвость вот первый год точно. То есть бу нар 12 шаг оңорон да, нар бу программа бар болан, мен хадера бир сыл олар буту. Оно меха это было что-то нереальное. То есть мен эпитим курдук до реабилитации неделя кыйын да хаджават это. Антон блин бир сыл да. Антон блин меха хотору 4 сыл болар. Ол Антон тоже что-то, нечто нереальное для меня до сих пор, но это все благодаря программе Дяганевин. Төт сыл болла чағына чәлсі. 4 сыл болар, ноябрьга болар. Антон эти тоха реабилитациядан выпискаланамын, мен уже үлелиретим, она начинала разбираться с последствиями своего употребления. То есть разбираться со своими долгами, да, возмещать ущерб людям, Индия курдукта, уже восстановление отношений с близкими людьми, Индия курдукта, тетенка-то по душам капситен, бем буруйбун билинен, Индия курдукта, он бем олахпун уже бем либераланан, кини шейтан тухаллам, то дырганар кини мин сахаджар курдукта. Он мин нар кини хакдера манипуляцияланду хайдахту бем эме тухти курдукатем типа мин сохтахат индипа курдук позициялады. Көтөргө в основном меха бу зависимый киях курдукка бары меха тугура надо де курдукта. Все должны де курдук, но не я де по этим. Оно бу программа опсейна меха бу хас күнае бем карахпын ариярга көмөлөһөр. Онна бем тухпун тух тяха эти поведения не нулардырга мекемелехер. Петерге бу бихи литературада, она, например, тухтиллер. Главное оружие выздоровления — это другой выздоравливающий зависимый день. Оно спонсор, впереди идущий день. Он имеет наставник. И я хабу и оники хардына ngororga көмөлөһөр. Он мен после выписки сразу спонсор был будто. Мен онна тохти ханарете. Бу блин мен пагастым, блин чөйдү колором, инде курдукта. Но эмескече тугара биреде заминкаттан нервный срыв тавыты, жестко тягалан эми аргалыхфу бар быты, психтамын. Онна группа бар бытым, онна группа мен сразу воскутаясь. Бәлерін туғынан кепсәвіттері, мен қаддары уже, что было не так, ойда, мен инде курдук. Қаддары воскуял бытым, онна тохтен белемеден бәвер. Как бы я ни старалась на тот момент тогда, да, чойга химбер тогда буланди. Наоборот, старые паттерны поведения в голове засели, чтобы у меня начали появляться новые, более здоровые привычки. Мне надо каждый день что-то делать для себя, вот новое идея, а не впадая сразу в это старое. Олеген, мен спонсоры сразу был буту, он на ол булам бараман, мен жестко сухой буту. Мен спонсором атын коратан хаджар, у меня с ней разница 6 часов. Кантанара отпуска морага яна жарата кене. Онна мен кене хари битем оны баалыс дондык бата сынтал тутал бата нантыктанда типа яха оны болла не көрдүктө. Оны она во время отпуска яха мен воскутан, яха чөй байтыллары этен, бен опытын тугунан кепсен да. Морага жарата на минуточку. Онна типа чөй байды бартын бахара нетан каян мен сразу куган саналарым хите алыптыра. Он сразу тухтян аудал. Бірті чүй болуды. Он
с того дня я до сих пор вот с ней. Она тох. Не часто с ней общаюсь, но Химбир тох на связи хайгатают. И мне вот этот весь мой опыт показал то, что я его должна направить на то, что вот помогать другим людям. Берибитигер кэлэн кыттыбы кармақтанабыт, онна өссөдағаны буманнык социальный сыты темаға бейға кэлэн бән упукуттан үлестенден әріневді. Оло харас очурдарын аахан, онна бу инникиге тардығылақ болан, кухаган үтү дени чугастык ылынан өйдөн, үчүгөй олоққа келбит Галина историятын биһиги өссөдағаны эфир бітігер салқықптын барабыд. Онан бәяғыт ыйдықтақ боллақытына биһиға редакция бітігер сұруйын, онна санағыдын этенге болың көрсөк қадері.